asini roha madihamu dohot dame nasian debata amai dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom. Horas madihamu amanami inanami haha anggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Mauliate madiharadio ni rohamuna lahomad dohoti tangiang dohot pamujion bodarina di borginon. Di bagasa kaporsyaon sai di pasu-pasu Tuhanima parsaurat tarap dohot Tuhani bahen hasangapon di goarna nabadiei. Tatangihon mahata ni Tuhani turpuk si cahaon dihita borginon imana tersurat di Rom bidu 5 di ayat 6 sahat rodi ayat 10 sada nama dok songonon ayu uju naparir dope hita disi matongon mate Kristus humokop akka parjahat ay maul mate halak humokop partigor adong dode ba na barani mate humokop na ulibasa alay iya debata dipapatar doholong ni rohanay dihita uju pardosa dopehita ay disido mate Kristus humokop hita asalam malua mahita sian rimasi nuaing marhite sian ibana dungjolo di pitori hita di bagasan mudarnay ay molo di padenggan ibana hita tu debata hinorhon ni parmate ni anak nai uju musuna dope hita dalam paluon nama hita akanaung pinadenggan nai dung mangolu ibana lumobi dope tung itahalas sodo debata mga sahon tuhata Jesus Kristus ay di bagasan ibana do tajalo pardengganani ido sahat diturpuki martua mana tumangihon hata ni debata jala na upeopsa amin. Di hamuak kadongan tapaserep marohata jadopan ni debata martangiang mahita ali debata amanami situtu doho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami Yesus Kristus si palua kami napalua ho kami siyan nasa pardosaon nami dinamate Kristus disido kami di hokop siyan nasa pardosaon nami asa malua kami siya rimas ni debata asa dipitori kami marhite-hite mudar na nabadiyay marhite-hite do kami dipadenggan tu debata asa taruli hami di haluaon na pinarade ni Tuhan nami Yesus Kristus Tuhan kami maliate madihuale Tuhan di saluhut nai jalo mapamujion nami tangihon tangiang nami luas mahatam mga rajay di bagasan roha doho pikiran nami rodi sadok gulmit ninggolo nami tahe asa nasa parnguduan nami sigado pari naing uduk tolomo ni roham hopar tuhatami huhamlate hok kami mali Tuhan di saluhut pangaramotion dohot parmudu-muduonmu
digulmit ni ngulo nami. Mauliate madihole Tuhan, manipat terlumo bisa daryon, didongani hodo hami, diurupi hodo hami, dipagulmiton di ngulo nami. Sarihon mahami Tuhan, dia kanariko di ngulo nami. Pargugoy hami Tuhan, mangaraduti ganup rumah tangga nami bi. Ajari hami ganup na toras, lako marmudu-muduhon, mangajar-ajari, manugu-nugu, aka yanakon na pinasahatmu. Tuganup hami marsada-sada. Sayhoma Tuhan, napagudang-gudakon na kayanakon namin na dihamen meton na dope. Mga lehon hapistaran dia kaparsikolaon na. Ho napatuduhon parkarejuan, dia kanau pasiduk ko parsikolaon na jalan na mancalahi parkarejuan. Ho mali Tuhan napatuduhon si rokap ni todi, dia kana makasiholi rokap ni todina. Asalehon ali Tuhan, rokap ni todina. Nama biar bida debata, nasaha prosyaon, nadengkan marparange, naringkas mulaulaon, naholong rohana, diri pena, rodi keluar kana muse. Tuhan nami cara di bata nami. Atong saluhut gulumit ingulu namion, hupasahak batu adopaan muali Tuhan. Nang di bagasan porkinon, dinapea kami di podoman nami, ramoti pamatang dohotor di nami. Jagai hami Tuhan, luas mahami Tuhan bodom, sinok si malolong nami, renges hami Tuhan, jala hehe hami dia marsugut. Di bagasan hahipason, dohot las ni roha, mga sahon Jesus Kristus Tuhan nami. Sesama salhut dosa nami, asiroham, tangihon, tangiang nami. Amin. Asini rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan di debata ama. Dohot parsauran ni toti parbadi ama. Nama dongani jala mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. Shalom. Ay kun godang hari-hari
Ai surgo ino sambu